Fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena l-bank HSBC irreġistra qligħ ta' 36 miljun euro qabel it-taxxa. Waqt il-preżentazzjoni ta' dawn ir-riżultati kien spjegat kif dan huwa aktar minn dak irreġistrat fit-tieni nofs tas-sena li għaddiet, għalkemm inqas minn dak irreġistrat fl-ewwel nofs tas-sena 2014. Id-direttur u kap eżekuttiv tal-HSBC Malta, Mark Watkinson, qal li bħalissa l-kundizzjonijiet tas-suq fiż-żona euro huma pjuttost diffiċli u dan qed ikun affettwat ukoll b'dak li qed jiġri fil-Greċja. But my sense is it's going to continue to be difficult in the medium term in the Eurozone. Growth rates will be slow in the Eurozone. So the opportunity for Malta is to look internationally and to grow its business internationally. We have a wonderful port, the Freeport here, an excellent airport, and these provide really strong opportunities for trade and to build the trade proposition in Malta. Watkinson qal li minkejja dawn l-isfidi, it-titjib li hawn fl-ekonomija lokali mistenni jibqa' jawgura tajjeb anke għal din l-istituzzjoni finanzjarja. We're quite positive. The GDP growth for Malta for 2015 is forecasted around 3.3% and for 2016 around 3%. Our business definitely benefits if our customers benefit. So if our customers grow, we grow. So we feel positive about that. Watkinson qal li l-bank se jibqa' ffukat biex ikompli jinvestjaw Malta u biex ikabbar l-opportunitajiet. Dan ukoll fid-dawl li pajjiżna jinsab qrib ħafna l-ikbar rotta kummerċjali fid-dinja u li taqgħod flimkien diversi reġjuni.